tutsam da umarım havalara var. Uçakta seni tutsam da umarım havalara var. Qancha sıcak Yutlasam jürim hatırdan Sarnerden aytып жатsam da Sağınçın duracağım var. Sarnerden aytып жатsam da Sağınçın duracağım var. Seni çok dolu Ağlama gül çok dolu Sığındığı kara girelim Kızardı sana çok Sığındığı kara girelim Kızardı sana çok Sözünü uysam isteye Öldürmeye gülmeye Kısırcı sulu bilensin Öldürmezsin isteye Kısırcı sulu bilensin Öldürmezsin isteye Kısırcı sulu bilensin Öldürmezsin isteye Çok bakın. Merhaba. Ben aya soğuk konuşayım. Tamam hocam. Abi gel demiyorum. Dostum. Abi gel. Ayal soğuğun spekerden götürüp çıkan yok. Кыргыздын улуттук инструменттеринен дагы айланып калган биздин керемет кыяктын ээси белгичи биздин обончубуз Рыспай Абдыкадыровдун бар негизи намы турабы кап этпесем кыргыз үчүн эмгек сиңген столбон токой деген канча деген концерттерди негизи эле кыргыздын өнөрүнө теңдейлеп жакшынакай уялбай тартуулай турган чыгармачылык инсан албетте Абдин Темиров. Азыр bir суроо. Кечээ күнү случайно сиздин бир чыгармаңызды окуп калдым. Дагы аткарам деп турат да. Мурас керебиз да. Бир чыгармаңыз бар. Азыр мен билбейм, кечээ күнү окуп калып эле азыр сахнанын артынан суранып отуруп ушул чыгарманы ойноп берсеңиз деп сурандым. Бул попури аталышы кандай болот? Просто попури да. Белгилүү атактуу композиторлордун чыгармасынан Амен болсо, ошол попурини угатып, бир кезектерди аткарып жүргөн жакшынакай пантомима номерим бар болчу. Төп билишип калды. Яны бүгүн аткарылгандыгындай. Мындайча айтканда jam session, музыканттар айтканда мындай. Экспромттан жаза турган нерсе, мен бул жакта аткарам, Абидин досум бул жерде аткарат. Айтор эмне болорун азыр сиздер күбө болосуздар. Номерди чогуу атай турган болсок, эми билесиздер, жигиттин жүрөгү бир нерсеге арналат экен, баягы жигит эки жолу эле болуш керек экен. Жакшы энеден төрөлүп, анан жакшы жубайга жолугуш. Жалгыз гана сен гана деген номер. Абидин Темиров, Болот Энтимишев.
Qo'shilish kerak birdaysa. Abidin Temirov. Qo'l chava. Sahna sizniki. Abiga cho'ng rahmat qo'llab berganingizga charmachilik yilik. Do'stim. Tag'in bir shekil. Cho'ng rahmat. Qirg'izlar o'qiday o'g'illar ko'p bo'lishini qalay tilayman. Va bu joli chin dildan tutab, sayrashib ko'rmoqda. Charmachilik yilikda. Har doim Xudoy qo'ldasin. Har doim meli jurtimdan bo'l. O'shuni o'zi cho'ng vaqt. Qo'lchavlar. Rahmat. Yana bir suyganlarga birin. Bunda bir topçul burada Arap ülkelerinde жүрüp bir Arap'tan kızını suyup tanışıp kalıp o kendileri tanışıp ne deyin öyle o şol kızga arnap жазбар берген барлы жөнеле. Бирок айтайын деген сөздің төркүнү дүйнөнүн канча жолу кыдырып келсең дагы кыргыздын кыздарына жетпейт экен. Анткени кыргыздын кыздары акылдуу, эстүү, меймандуу, чырайлуу. Ошолор кыргыздын да кыздарына арнап коет. Ортуңуздарга бийлеп койсоңуздар болот. Kırgızın kızlarına mutlularını bolçaklarını Senin gözden çapçalaydı Bir korkasyon çapçalaydı Yıldızlarımız ölüm söyleri Bir binleri sandıramaydı Yıldızlarımız ölüm söyleri Bir binleri sandıramaydı Anneleri Ara gözlerinizi yürüttü Armağanla saldı Aralarından çağırın öptü Boş olarak Otluyken beni yürüttü Candan öptü Sayın bağlanan kahve dalda Ölümden büyüdüm artık gülanda Hasretten olunca sırası Hayrene bu sağlam kumardan var Hasretten olunca sırası Hayrene bu sağlam kumardan var Ölüm bulayım Özsüz sanki durayım Geçim çatar Ömrüm bulansın Yardım uçurum Yaşamızın olansın Can yalnızsın
Özgür sağından da ölürüm. Ölmeyin senden ayrı dönürüm. Ömrümü geçirse kerere. Özgürlük borcuma dönüyorum. Ömrümü geçirse kerere. Özgürlük borcuma dönüyorum. Antenini Ağrı süresi kürüktü. Arman basalı. Ağrı'nın canını öptü. Boş ulaşın. Oy can beni öptü. Yavrum öptü. Na 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 na.